nasmehnila. In rekla bom, da bodo nekoč vedeli ali ne. In če bodo jezni, se bom nasmehnila, ker jih je strah. In če bodo gluhi, se bom nasmehnila, mogoče bodo dobili slušne aparate. In če me bodo prebodli s tisočerimi puščicami, se bom nasmehnila, pa naj mene. Kajti na polico mi je v ključku prinesla golobica zadnje sporočilo. V neznatnem in nepomembnem je odgovor.